Yesaya omurebe utu wankore media we bari munonga gumano reba Nkore media kandi we bari kutukunda we bari kujimakinga the best kandi ndiyo niza kwisayo program necho abantu bakimanya kandi niza kwereza ryafayo ryogo mu gigo base kuba nafa ubakweta Apollo Nyegamehe ningashi wabinjwa ina mayanka Aponye ningasho wa company ya Aponye ebirore mu cyakubani mu bireba bikutambura biro Aponye kandi abenadiri ngo mbintu binji nko buhunga adiri ngo mbintu binji nka transportation cargo transportation ibyo niyo motoka birore mbene murebe rya Aponye kandi adiringa no mbintu binji munonga na business nyinji nka real estate nebindi binji kandi no akabari kandi of course abirajongo mbagiga bakisinga yo mu Uganda ine estimate million nkabiri n'itano za US dollars noranka beshongozi bita binji barenje ngo mu 9 US dollars kukano urebera kimwe ni bajoga n'abakama so umuntu bana bajango estimate ningana batekateka kuba ine nka 25 nabajyo mukama ekamba twaro mu jyafa yugiye nyine kandi turo kutwagenda mu misho kandi niko nagambira bajango akatandika ari kusindika kigari kandi niho yarugire akija nakora kandi akabo mwumba businessman abakusinga mu Uganda jukani nkora na office kandi ogwe nwakusinga gukora posters wano rakore ryapa rya business yoija Nkore media ninga super promotion tubase kuba tukuyamba let's go afiro gwakana kandi yaferaho muri Itojo Ntungamo kandi ogwe no muhando gwa Mbarara-Kabale highway abe navuga motoka yechike cha Toyota V8 Land Cruiser kandi oshimezi ne motoka zabakamo bwiro bwinji UBF 300Z kandi yatomere kiroraho norebera kimwe mbera nimbi akekorera mu izina kandi yakora izina jamani Aponye Limited ejo ni company ya Man Business Empire ere ya resoro bugiga kandi karetera ya German minji mu bushubuzi obwaha mu Uganda ejyafayo akazagwaho muri Muhanga kandi yazagwa mutaho ne bakweta Muhanga Rukiga District ne ya Rukiga kandi yo yakurire yakatandika business aho omo itiz omwaka yaro kumogwenda kinana aho akayatankire business aho mpora akija yatandika business zamani munongeza murete sete kandi company ne bajeta Aponye Uganda Limited kandi eine ebizimbe bingi Aponye moru ecyacyo muri Kampala kandi cyamani nico kiriho na supermarket yeye iba kweta mega standard supermarket Aponye hotel ejineshangwa Benchwanuka street na Aponye moru kandi ejoneshangwa ntinda nebinde byo nebizimbe jamani munonga katandika kumogwenda kinana na mwenda kandi bwatandika Aponye Uganda Limited Aponye U so company yakajitandikaho umwaka gwa kumogwenda kinana na mwenda kandi ya ejo company ekabane specializing omukugura no kuguza ebihingwa ko bicori naci na no koro buhunga kandi eri kugaruka kadiringa no mu bond facilities ejo biri mu bank aho biri mu kamasi nyingi kandi kagaruka kadiringa no mu cargo transportation ingasho kwegura ebintu kandi kumare nyaka aho business ejire yaba mpango munonga kandi jayongera kimwe yakura ya leta bugiga bw'amani munonga so nibajangwa be nakora tons bibiri makunyana zesano buri izoba kandi agaruka zisupplyinga ngwa kubanu babe na supplying ekitongore cyamane cha World Food Program ninga company iri kusupplyinga World Food Program norebera kimwe ngwago namagoba minji munonga none kore settles beyond washanga ngo niwe company yawe ni supplying ekitongore nkece cyamane investment na ndije mirimo Aponya kije kintu yakwasaganya kandi yatambura yakore bina nabagambire bizimbe nkebyo real estate ijazo mu bizimbe kandi ine nekizimbe cyamane cyakweta Aponye building aho muri Kampala bagira wekizimbe ekikijire cha mbu nibagira ngo kikija cha gogo ndijo mugiga bwanyuma ya Aroni kujiro kuyayangayangamu kandi aine nekinde cyakweta Aponye motel ejo kijya William Street aine nekindi ekizimbe cyamane munonga including housing mega standard supermarket in the heart of Kampala kana naho Orjax Park na haine ekizimbe cyamane political ambition of course nko mugiga wena kakore sete abera chairman wa NRM omo district yes kandi bagira ngo business zo kwata yo munonga abaine n'abanywana bingi aho mu government cyo cyahesire no mwe yaba successful kukaje jo extent ngwa kuba akaba ari munywano wa prime minister retired honorable Dr. Living Rwakana Rugunda mutebero wafire kandi akaba ni munywano wa Amos Nzeyi kandi ni munywano wa state minister David Bahati so connection is kamuyamba nibajanguzi basa kwazo ibintu byambaho mu kutere kintu kurango cyatambura
akufa kweye ningashi at time of his death obwiro bwaferiremo abari NRM district ya person wa Rukiga so nwabari wa NRM wa Rukiga kandi kintabe nashitambuza so company yebi nemwe muzikusinga yo kusupplying sano company yasigaho nimwe muzikusinga yo kusupplying ngwabo kuba na supplying UN World Food Program niwari kujihemere kandi agaruka ahereza Prime Minister's office agaruka supplying police prisons and the East Africa region norebera kimwe ngo no muntu wamana mununga company ye company mwe siyona maybe omukora magoba kandi omukora obuhunga 2013 Aponye akabajyo mwe mu companies akabajyo mwe umbagiga bagarurizo sete zabo ezaferiro mu rutaro rwa Sivo aho mu Southern Sudan abo kubana bajya company ye ya Aponye Limited ikatunga miliyoni 13 nko kugaruzibwaho omurose zabireho omubwiro bwa bwa covid kandi niwe yakwaseretenda yo kusupplyinga ibyo kubya bibaye bagabira aba bantu ba vulnerable so norebera kimwe ngo abajyo muntu wa mani netwase nko muntu we nawe no wa mani of course yo bwigane bande bimanyo ibindi bitakumanywa ngana bajyangu netwas na bari kwa mabukade 25 na no kusingaho obwadora kandi ejo bikubarwa umujyo bwigwa bwenko binana bagambire rya real estate nebindi binji munonga naje kwijukwa nko muntu owarugire Rukiga kandi akabasa kutambuze kintu akaba umuntu wa mani mu Uganda yona kandi akabasa kwikora ikintu cy'amani Nkore Media TV subscribing Nkore Media turoko twatambuze kintu kandi we nanabagambira kwenda kora t-shirt ku branding business kora logos kora buri kimwe cyona iwe cha office ningano wasaktere namba 0 52 mwenda 0 ekintu base kukitambuza je ninga no base kuronda savage kandi namba ye ni 0 098 95 waka with super promotions be super bless Selecta, kuluta ninga kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.